College Bani Fibro, Jumtip nam tai kubor like kam, te kidon ki post kepada jong post executive, kepada hapo katanat post office, ki kod ikane ka IPPB India Post Payment Bank Limited IPPB. Te kidon ki post executive recruitment of 132 executives on contractual basis kidai gini di kam kontrak ma. Te ki bala ban apply gilong ba kidai ban dep ya ka degree lam dei BA BSc BCom BBA any degree lam dei any graduate lam apply ka post po megalia gidon kumba pratali ai but nada bi ko ban apply but ka age nam takane kadai arpoi hadu life science nam te gidon kam nam ne ngan plek kum kane mo registration last dang nadu arpun ru tarik jok na July arja apply but kan kut pada hau khan ru tarik jok na Agos arja apply tenan don porba sakumba khalai singi ai lada bi ko ban apply te giditil nam tagine executive ka number of vacancy kadai sispa life ar te ke age kadai arpoi hadu life science nam te ki post laga jong ke you are like san pendrew EWS khatlai OBC life san SC khat khandai ST khandai te nakine bade ki post khandali ki de hapo Meghalaya dengan peni gane ka state wise break up mo glai gane te na Assam ar pendrew na Chhattisgarh ar pnyau na Himachal khat ar Jammu nyau te hapo north east ki ai laga jong north east te Arunachal Shipho Manipur khandai Meghalaya pra Mizoram drew Nagaland khandai Tripura san Uttarakhand khadar barok gilong sispa life ar te la fe apply nam ta ka pur jong Meghalaya sa le kubran kam te ki ega kam nam ta gine mom ten makini gidi kalong kum ki kam bang kat kum gane ka no ba phebdon ka ta ka monthly revenue target hap target kalong go through direct sales of bank product normal ba post office ru kidon ka bank te indon ki product ki haban sale ki abe kidon ki kin sabatai phi kidon kam barok try bisa tu kita te kidon ki training kidon ki ai haban hab ai ma phi tang makin ai training maki beda shwa ya phi open ai giwe any graduate can apply period of contract de 1 year it may be extend the selection process de kan wan shwa ka online test dan kadang suka group discussion dan kadang ka personal interview lightly tela da pasi kita bisa yo be gane kinsa kolepi kinsa kot kape analawan sebenarnya kede lomsom la didok no ige bla didok kede lomsom life wajar tengah rupees 30,000 only per month inclusive of statutory deduction ada didok ijon kambaro te ka job location nam tagine te ka by registration nam tagane ble kyap shimo ka registration fee nakam taki SC ST PWD kadai sispa tengka banam taki we pada kadai lai spa tengka kan mau ba lada pikwa ban apply sa apply no igine ki bro ki ba dan kam di jaka ki balaj hapo Meghalaya pande ki shnong ki balaj ki de yang nama Meghalaya North East Meghalaya kadai Jowai Cleariat Mahendraganj Nongpo Nongstoy Shillong Tura bat William Nagar kine ki district ki ba yo kanwa phi ko ban apply sa chong phi Jowai Cleariat Mahendraganj Nongpo Nongstoy Shillong Tura bat William Nagar ki balaj jong kine ki location job location ka branch ki badai ban laj nam ta kine ki post badai jong ka post office ka ha post office mo kine ki IPPB ki ha post office te ban apply kine phi apply online lemba ka website kadai ippbonline.com hi ka kerteng jo website te sakan mau ngasabu ro ha description nam ta kane website www.ippbonline.com dengan sabu kali ngapo description sa apply untuk nam tagani nada phi ko apply kan mau kelas date kan 16 August 2023 tangge jumtip kebetulan